Reka tubashimire cyane kandi tubasuhuze mwese mu mwahisemo gukurikira amakuru yacu twitwa Igika TV Rwanda. Tuba twagarutse uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibintu by'ingenzi biba byararanze itariki turiho mu mateka agize isi. Uyu munsi turi tariki ya 6 z'ukwezi kwa Mutarama, nukuvuga ngo n'ukwezi kwa mbere, ndetse akaba ari umunsi wa 6 mu minsi igize umwaka. Bivuze ko hasigaye iminsi 359 ngo uyu mwaka ugere ku musozo wawo. Uno munsi wa tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere hari byinshi biba byaragiye biba mu mateka y'isi ndetse n'amateka yo mureke ibyo bintu tubirebere hamwe. Kanda subscribe ukomeze ubane natwe. Nge nitwa The Fresh. Tariki ya 6 Mutarama mu mwaka w'1912 New Mexico yemewe nk'imwe muri leta zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1921 hatangijwe igisirikare cya Iraq. Mu mwaka w'1929 Alexander, uwo akaba ari umwami wari uyoboye Serbia, Croatia ndetse na Slovenia, yakuyeho itegeko nshinga ryagenderwagaho muri icyo gihe. Niyo mpamvu uyu munsi bawita umunsi w'igitugu, January 6 Dictatorship. Mu mwaka w'1929 Mama Teresa, umwe mu bihaye Imana bamenyekanye cyane kubera ibikorwa by'ubugiraneza, yageze mu mujyi wa Calcutta ho mu Buhinde, ahita atangira gukora ibikorwa by'ubugiraneza birimo kwita ku barwayi n'abandi bantu bafite ibibazo by'ubukene bukabije. Mu mwaka w'1947 bwa mbere mu mateka, isosiyete y'indege yitwa Pan American Airlines yatangije ingendo zayo zizenguruka ku isi hose. Mu mwaka w'1950 igihugu cy'Ubwongereza cyemeye ubwigenge bw'igihugu cy'Ubushinwa nyuma y'imyaka myinshi bwari bumaze bugikoloniza. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo cyemereye Ubwongereza imigenderanire myiza mu bijyanye na politike. Mu mwaka w'1951 ubwicanyi bukomeye bwabereye mu gace ka Gangwa, ni mu ntambara yabereye mu gihugu cya mu mwaka w'1967 mu ntambara yo muri Vietnam, umutwe w'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi wagabye igitero cyiswe Operation Death House 5 banyuze ku nkombe z'uruzi rwa Mekong. Mu mwaka w'1992 Sviadi Gamsa Kurudia, wari perezida w'igihugu cya Georgia, yahisemo guhunga igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwe bikozwe n'igisirikare. Mu mwaka wa 2009 mu ntambara ya Gaza, ingabo z'igihugu cya Isiraheli zagabye ibitero muri Gaza, aho zatwitse amashuri. Ndetse kandi muri uno mwaka hari bamwe mu bantu bagiye bavuka bagiye baba ikimenya bose kuri ino si, nabo reka turebe abari. Mu mwaka w'1978 havutse uwitwa Tara Spencer Neil, umukinnyi w'amafilime ukomoka mu gihugu cya Canada. Mu mwaka w'1986 Mike Tell, umukinnyi wa American Football ukomoka muri Amerika, nawe yaje kuba yavuka. Mu mwaka w'1989 havutse witwa Andy Carroll, umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza. Ndetse kandi mu mwaka wa 2004 Pierre Charles, uyu akaba yarabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cya Repubulika ya Dominica, nawe yaravutse. Mu mwaka wa 2009 havutse uwitwa John Scott Martin, uyu yari umukinnyi w'amafilime wakomokaga mu gihugu cy'Ubwongereza. 2011 uwitwa Uche Okafor, wabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu gihugu cya Nigeria, nawe yaje. Twebwe twitwa Igika TV Rwanda. Komeza ubane natwe mu buryo bwose ushobora kutwumvamo. Ushobora gusura website yacu yitwa igikatv.com, ndetse kandi wibuke ku likinga page yacu ya Facebook, natwe twitwa n'ubundi Igika. Reka dukomeze tubifurize ibihe byiza cyane. Reka mubwire ko yitwa The Fresh.